bwanyuma y'abebembezo kwirukangira mu office ya RDC umuhwezo wa RDC ashiro muri town council ya Kamubizi nuko abebembeza bo kumugira ngo abantu babona babihaho sente okutungeza parish development model HRDC agizengu kikabana cyenda amateka mina kuhandikira naye buze mitware 5 hona Kamubizi yo bakagiryo bagisankaye kibareka babizire nyo turaninya tombwito washanga abakozi bitu turashomire tibakatwamirimo abana bitu ni bareta boku nitwa abana bitu bacaza no muri ma district bagibima taruwe sentenet nemwe iyo mutakashibye kushashura igano kintu cyashiringigana tosheme bukereza babanyaza babire beza zo kugamba abaturano bagira ngo abebembeze bebina na CDO wa town council nubo babire nubabanyura mu sentezi ezibire zirya hagati y'emitwaro 15 na n'emitwaro 5 bakanyaho emitwaro 5 na 15 kaziha umucyara Evarine bari hamwe yakuja muri akanjira ngo zimwene za stamp ya chairman RC1 yaho ni narita abantu banje hano ya CDO ya sabashiringe mitwaro muka mu group yanjye kandi nashasura kashi ngo ushasura kashi abo baguze tugusha baguze twimbo nane seke mitwaro tamece kankazi ya Eva neza bakachiko bashatu bujuje just hona cyanjirwe ngo abebembezi bazasako za PDM esente bakashara mu bazigabira abanyabuzari babo muhana mutabaro no mutabana hari muri iki niba hari mutushabe na herin kitakutangaza bongo bari na mugongo kuramaga nabo bamwesire kwate sete nyo novest twikirize mukabango horara shangantina na endanga muntu yanje yakinkumu esimu yanje yigurizo mazina ganje banyombeje sati jucembuzi ngunyamba kacu bampereza se buto mukuze ngo katabo kayijwe nyonyine ni nshasha basebo ubwo rukiko rukugenda misho banya kugambwa hwaba batorokere aha rukiko rubagenda kubaraje ngo nabagarura sente kikabanje kikizibwa tuyije nawa tuyijaha abiro sente mwe nabagarura sente amakuru agagasha kwa Ruth Nuwamanya.